Aline ni umukobwa w'imyaka 20 y'amavuko. Yasamye inda nyuma y'imibonano mpuzabitsina ku bwumvikane n'umukunzi we. Nta gufatwa ku ngufu kwabayeho, nta gahato ko gushyingirwa, nta n'isano rya hafi bari bafitanye. Kandi inda ntabwo ari ugushyira ubuzima bwe mu kaga cyangwa ubw'umwana. Aline arashaka gukuramo iyo nda kubera ko atiteguye kuyibyara. Ariko se ndagira ngo mbabaze, bino bintu Aline yenda gukora biri mu bigize icyaha mu mategeko y'u Rwanda? Muri iki gihe ni ngombwa gutandukanya ibintu bibiri bikurikira: gukuramo inda byemewe n'amategeko no gukuramo inda binyuranyije n'amategeko. Mbere gato yuko tugaruka kuri ino case ya Aline, reka tubanze dusobanukirwe neza, ese umuntu yemereye gukurirwamo inda byemewe n'amategeko ryari? Ni ryari se agerageza kuyikuriramo akikanga yageze mu butabera kandi bikaba byamuviramo n'urupfu? Njye tugiye kubana muri kino kiganiro, nitwa KWIZERA Wilson. Bahaye ikaze. Nk'uko itegeko nomero 68/2018 umwaka wa 2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, nk'uko ryahinduwe n'itegeko nomero 059/2020 umwaka wa 2023 ryo kuwa 4 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2023 riteganya ingingo y'123. Iyo umuntu yikuriyemo inda cyangwa yemeye gukuramo inda mu buryo bunyuranije n'amategeko, abakoze icyaha. Iyo hamwe n'icyo cyaha, igihano ni igifungo kuva ku mwaka umwe kugeza ku myaka 3, n'ihazabu kuva ku bihumbi 100 kugeza ku bihumbi 200 by'amanyarwanda. Ni ukuvuga ko kuba umuntu ashaka gukuramo inda gusa atari byo bimuhindura umunyabyaha. Ikibazo gikomeye ni ukumenya niba gukuramo inda byakozwe mu buryo buteganywa n'amategeko. Ariko se noneho ni ryari gukuramo inda bitaryozwa nk'icyaha mu mategeko y'u Rwanda? Ingingo y'125 y'itegeko nomero 68/2020 umwaka wa 2018 iteganya ko nta buryozwa cyaha bubaho iyo gukuramo inda byakozwe kubera imwe muri izi mpamvu. Impamvu ya mbere, utwite uri umwana. Impamvu ya kabiri, inda yatewe no gufatwa ku ngufu. Impamvu ya gatatu, inda yatewe nyuma yo gushyingirwa ku gahato. Impamvu ya kane, inda yatewe n'umuntu bafitanye isano kugeza ku gisekuru cya kabiri. Impamvu ya gatanu, inda ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite. Bityo rero ku rugero rwa Aline, niba impamvu ari gusa ngo siniteguye kubyara, iyo mpamvu yonyine ntabwo iri muri izo mpamvu z'ubusonerwe bw'ingingo y'125. Iteka rya Minisitiri nomero 002/MOH//, umwaka wa 2019 ryo kuwa 8 ukwezi kwa 4 umwaka wa 2019 rigena ibisabwa kugira ngo muganga akuremo inda. Rivuga mu zindi ngingo ko ku mpamvu zisanzwe ziri muri iryo teka, inda idakurwamo nyuma y'ibyumweru 22 by'inda, usibye igihe inda ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana. Kandi hari ivugururwa ry'ingenzi ryo mu wa 2024 iteka rya Minisitiri nomero 002/MOH//, umwaka wa 2024 ryahinduye ingingo ya 5. Ubu serivisi yo gukuramo inda ikorerwa mu kigo cy'ubuvuzi cya leta cyangwa ikigenga cyemewe na Minisiteri y'Ubuzima, harimo ibitaro, health center, hari n'amavuriro ashobora gukorerwamo ino serivisi nyuma yo kwemerwa. Rero nuko amategeko y'u Rwanda abivugaho ku bintu bijyanye no gukuramo inda ku bushake cyangwa se byemewe n'amategeko. Murumva ko rwa rugero twatangiye dutanga rwa Aline, naramuka akuyemo inda, inzego za leta cyangwa se ubutabera bwa leta buzamukurikirana bumufunge. Mwari muri kumwe nanjye KWIZERA Wilson, mukomeze kugira ibihe byiza.